I ljudi, pozdrav svima, evo nas opet u Life for Speed. Danas ću da vam pokažem kako da pokvarite motor na auto. Ovako, sad ću ja izabrati ovu mapu. Ova je mapa najbolja, pošto je ona najduža, pošto ima ravnica, kako da kažem, dobar pravac gdje se može razviti fina brzina auta. Koje ću sad auto uzeti? Ne valja ovo, zadnja vuča zanosi. Idem ovo s prednjom vučom. Evo, što kažu, što vozi Mr. Bean. Dobro. Vozi. I sada idemo da razvijemo što veću brzinu auta. Evo, ovom prilikom pozdravljam svog vjernog gledaoca Muhidina Muću, koji prvi pogleda svaki moj video koji postavim. Prvi pregled je njegov. Zato mu se puno zahvaljujem. Dobro, da nastavimo ovako oko igrice. Sad cilj je što veću brzinu da postignemo. Evo, ovaj auto može 160, ne može više. Ima maksimalno 4 brzine, vidite, nema više od 4. Sad kako pokvariti motor? Iz 4. brzine ovako ubacite odmah u prvu i gas do daske. Vidite. Evo, čujete ovaj zvuk. Odmah sami znate ništa od motora. Evo, ja držim gas, ne može da vuče, spada. Sad se on polako gasi. Evo. Ne može se ni upaliti. Ne može. Eto, sad kliknete R ili ne znam na koje ste dugme namislili da se restartuje auto. I opet je ko nov. Sad da vam pokažem s nekim bržim autom. Neću puno, evo uzet ću ovaj 5 brzina. Idemo sad. Sad opet što veću brzinu. Ovaj auto ima 5 brzina i dosta je brži, mnogo brži. Evo, prešli smo 160, 180. Sad ja mislim ne možemo više. Evo, sad ću odmah u prvu. Evo, nema ništa od motora. Sve je popucalo unutra. Gasi se, ne može. Evo sad da upalim auto, ne može. I dobro, to je to što se tiče ove epizode. Hvala na gledanju i vidimo se.